ام بيجين نمانا اوبوزيسيون الباجير حلب كرد كفنا تشرا وجدا جاوريتا تاكرنكو بشتي نمانا اوبوزيسيون الباجير حلب چب سری کردا بيتن روش آوای کردستاني پاشان دهین سر اوان کومبونو اوان روینشتنین بری ام بيجين چندکین کرد روجين کردهی و حتی بير بردام بون اوين كل استانه هاتين كرن اوبوزيسيوني قال حكومتا سوريا قال چند لانك اندين ام بيجين دولة اندين زلهزين جهاني كودي بحثي واناجي كاين ام دي بحثي هندي كاين كاف كومبونا افرو نشتنا سرچ بنا ما هاتنا ام بيجين چيبون ادوارو نشتنا دا چه ليك نيزيك بون هبون ول سرچ بيك هاتن افرو نشتنا اری افرو نشتنا پیک هاتن ادوان رو نشتنا دی چند دوم دریج بیتن نپشک داری کرنایه پکی ادوان رو نشتنا دا چراد گهینیتن چند خالا لوازیه ابو کردن روش آوای کردستان وقتی پشکدار نبویند رو نشتنین حوصاین گرینگین وکی ویدا یانجی کردان ندید یا پشکدار بن چنکو هندک اگرین خوین تایبت بوینه اف بسیاره و چندین بسیارین دیین وکی واتید گل ماموستای هنه گفتگو کرن هین هجا و برزیشین برای اوان جماره وین سرشاشه مدیار این پیوندی ممکن سبارت بابتی هر پرسیاره ها دیگه تمام سای مصلا قلب خیراتی سرچا و افرو بوی ورابادینا بله گلک سپاس بوده و سلام و رز بو بینه زور سپاس و کیمال دست بگی ما جا فکری ما مستعنی هكر خونا تاتا جاوري كرنجي يعني مروفي بيتن هزرك تساري خودا كرباكو بشتي اوبوزيسيون الباجير حلب دارت كبيتن هوصا عم بيجي مصانا هي كاب اتفاق وحتى ديماي مروفي هزر كر هاي دي روشا كردان روش آواي كردستاني چلي هيتن مروفي بخو هزرك تكركود بيتن روشا كردان عم بيجين تارا داكي آلو سترلي بيتن چه بو بشتي اوبوزيسيون الباجير حلب دار كفتي بری از بچم سر و بسیار درستایی دبیتن پیچه که بچینه دست پیک از شریل وقتی سوریه پیدا بی او جی دست پیک که واسه بگو شر نوین خلقی و دست حالات دابی بری 6 ساله هیدی افشاره مازن بی شرک مروشید بیشتر شرک همیا دژی همیا و که هوبس چنگو گلک هیس هات نتیدا بید باجیره که دا 6-7 هزار شهر کردی عرب دژی کردا شیعه دژی سنه دست حالات دژی اپسیون دژی یعنی دنیا یک گروپا در کفتن ایدی دی پرس گشته است که دولت اقلیمی جی دولت جهانی جی تدخل هیدی تداب کن اما بوده ساکو ایدی پرس سر سنور سوریه بخو ایدی چاره سری نبینه چون دولت اقلیمی تدخل تدا کن هی کش بانشی اجنده خوی تایبت تایب سوریه بروی چند جمهور بینیتن هر تشکل امریکا سوریه بیتکرین و که و حلب کو دست اپوزیسیون اینا در دست بشار اسد و هزین سوریه دست دانه اثر دام رود بینیدن کو بله اوه بشه کشوی تکتیکه و دولت اقلیمی خواست کو بکنجی تایبه جی منو زاید کو حس که پیگه بشار و اسد پیگه هسترلی بکن چون که هم روسیا افتشت خواست هم ایران افتشت خواست و منو بینیجی امریکا یا دابشی چنده کی بگو امریکا مثلا روسیا و ترکیه مثلا روسیا و ایران خواستن که پیگه بشار الاسد دی خورد بیتن دیسان ترکیه حس کردن پیگه وان گروپان که دژی بشار الاسد اوپوزیسیونی نمونه خورد بیت امریکا جی مرو بینت امریکا جی حتی حد که او حالت وی تندان مرو شید بشید امریکا جی چه راستا خود چه راستا خود پیش گیریا کردات کردن ایدی پرسیا گشتی آسته که کو تکتیک تیدا بنکردن وان تکتیک آنجی کو هر چند برجواندیا خلق سوریه دانه بن بلکه مرفشتن بشن برجواندی و اجندایت وان دولتانه اوید کو امریکا دست خود درجی سوریه کریش وان ترکیه کو هات یا ناف آخا سوریه دا و عندك أرمانجة وسائطك ونشرت أف أرمانجة هم دل خلق سوريا نبن هم دل دست حالات سوريا نبن هم دل كردان نبن دل أمريكا نبن دل أف هيك فيبان أفريقيا قلداغري داشي الأستانة دل وان جنينه بس سر روي چنده عندك ناكوكي هبنشي أف ناكوكي داينه بردا پشگو هاويتينه أو أرمانجوان هيا بارابتر مروف هست مترسیه که کتر بو کردا چون که چه تشتک نا وان ناگهین تا یکش بلیوی چنده کو داخازا یک پرچه آخا سوریه بکن و داخازا سوریه که عربی بکن و داخازا سوریه که بکن که هیچ کی من توکل ناف سوریه دا جه خونه بگیرید اف تصریحات الوی کنگیری استانه جهات ایران همی بوی چند نشانت راستا خونه که مرو بجید ولی اوه هیزت
عقلیت شوونیزمات گلده چه تشتکی چه پروژه که بچاره سریا ام دهینه سر و خال حقیقت او خال الدف من خال زور گرنگن بس ام بشین در کفتنا اپوزیسیون الباجر حلب نبو پنگاوا ایکی و اوه پنگاوا دوی کمبونین استانه رونشتنین استانه نبو نه ام بشین پنگاوا دوی کوب هست دیار نه حکومت بشار الاسد کو بله مادم پنگاوا ایکی سرگرد اپوزیسیون در کفت الباجر حلبه امی سحکین پنگاوا دوی او بو کو ام بشین ادروکا اپوزیسیون بیتن ادگل لعنن دین ام بشین درکی کو وان هر دو لعنا کوم کنل ایگجه هندک اتفاق بن مرم به اوه کمبونین استانه رونشتنین استانه نبونه پنگاوا دویا در کفتن اپوزیسیون الحلب بله خو ملسری داشتی گوت هکر تماشا سر نگرد با تماشا کن هر دما ایران تدخل سوریه دا که راستا خو او دنبی او هزت بيت كيركو دي بيجي بشار الاسد لواز بيك وك حكومت هما دما ديتي كو بشار الاسد قالك لواز بي چونكو مترسيه كار غير راستا خو هم اوه بيت سر چند مليون مروال دمشق يعني جهش بيقصد كيكو اگر روسيا بشويه که راستا خود تدخلت دا نکردن رنگ بشار نما بس دما روسيا تدخلت دا گیری اصل بشار اصل لان دیت نوا سوریه دا گشته ایک آس برای چند جی بشار مثلا دوید بیت بشه که چاره سری چون که خواست دولت روسیه بی خواست ایرانی بی کو بشار پیشگوی نه داخل چون که دروش مک همی آرا که بی کو چاره سری یک سوریه خواست بی کو بشار آمده بیت آنکو همی آدا خواستند که ایدی بشار دوید در وی دانستان دانا دوید در وی دی بیت بس روسیه افتشته کرد و دمی روسیه هاتجی همی یا پیشبینی و چندنت که روسیه به قوت دیبید دمی روسیه چوجی آرمانجا خو اینو کو بشار گاندی آسته که کو ایدی دوید بشار جی مخاطب بهتا که تو مخاطب که بگهی باش بید روسیا خوبه کشا ایدیف شرایطی تسلیم بشار خو کرد افریقا اول افریقا میروز بینید حلب کو دست بردار بی و بشار لست قوات بی چوینته دا افریقا جی هم اپراسیون قلقانت فراد دا کو به بمای چندین حیوه ترکیه دست بکرن ناف عرض سوریه دا مروف بینیتن همان سیناریو نشرتل بابه جی بیده دوباره کردن هرچند رادار ترکیه بجن ام بابه و که حلب ناگن تسلیمی بشار از بکن بله از توی بار ادامه ترکیه دیگر یک تنزلاتا هم با روسیا هم با بشار الاسد هم با ایران که هم با امریکا همین لعنه کشی سخمراتی و چنده دریوه که ببینید بو نهران و دستکفت و دست حالات کردال روشاوه کردستانه زور باشه بشتی در کفتنا اپوزیسیون ام بجین الحلب از همه سر بسیاره ایکی کنویتن پتر رون گهید اما پیگه کردی الروش آوای کردستانی لاواز بو یان شنی کردان دید کوویتن سر هندک خالا کار بکن او خالین کو برینو که هتر سر کار نکر بید یان جی هگر سر کار کر بید لی او کاره که اصلای جدی نبیتن بله خو افریقا کرد يعني بيكاتا كي قالك جرينجل سوريا دا رايامجي هر چهار سریه کل سوریه هبیتن بی کردا بشدار ببین چل استانه بیتن چل جنیف ایکو بیتن چل سوریه بیتن برای من سر ناگریدن افریقا جیان بین دنیا گشتت آسته که داکو اف دولتت یار یاب شوراشا و یار یاب دولتات کن مرد بینیتن دو هیزن او جی امریکا و روسیا یا اف هیز دیه بید اقلیمی مرد بینی بشره که وکالت وان هر دو هیزای ید کن چون برای من هم شیانت وان دولتت اقلیمی دانی نبید تشتک وصاب کن برای من یادی مثلا کرد افریقا ناوا سوریه دا اواتیتا کردن مثلا کو کردان پش گوه پاویژن اوجید بوی چند زبریته و کو نکو کرد پیکاتا که لوازه بلکو برو واجد درد کردن کرد افریقای بوینه خودان سیستم که اف سیستم نتنه بو با کور سوریه باشه بلکو بو توا روشالاتان آوین پروژه که کمروشید بیتن ایدی در روشالاتان آرامیه که و راحتیه که بخوبه بینیتن چون که پروژه که واسه گرینگه چه لاینه که وکیوان لاینه دیت شوبینیزم وانا کرد کو پیکاتا که در وی دولت ببینید آنکو بلکو گرینگی همی پیکاتت دولت داد کردن افریقا جیان بینین کردا مثلا وی چندی گرینگی که پیکاتی دی پیدا بکن که بله آرمان جمعه که همی پیکاتت به هفرا پیک ببشین به عداوت ناو روشاوه کردستانی سیستم فدرال روشاوه کردستانی هم و گارته سیستم باکور سوریه وی چندی گرینگی که دفلانی دی پیکاتی دی پیدا کرد که بله آرمان جمعه تنه و که خدمت
خیانت که بگین آرمانجا ما تنه کو پیگوژیان ناوی ناوان نتوا پیدا بکن بله افریقا فیزیدی افریقا بینین کو هم سر در و آخا سوریا چندین کنگره و چندین ریکفتن و جوین انجام دادن بوی چند آشتیه که سوریه برقرار کن برای من آرمان جوان سرکی او نینه چونکه تو تماشا که مثلا هزه که کردا کاریگر سر عرض سوریه تو پشگوه پاویجو اولچاره سریه که بگری بود توا سوریه برای من خو هزین کمپلوگرن وان آرمان جد باشلینن بلکه آرمان جد وان همی گاب اون خرابیل دوره پیدا کن نکو چاره سریه گابن برکیل بنارتیل سوریه زور جانم نپشکداری کرنا راسته و خو یعنی اب هیزا امریکا ادوان روی نشتنان دا چراد گینید امریکا قنصل خو هم بیجین الاستانه پشکداری وان روی نشتنا کرد روی نشتنین حوصا جی سر آسته ام بیجین نیو دولتی تشتکی گلکی مازنه یعنی امریکا ولات هری هیزا امریکا یه جهانی وگی کو جنابتا گوت یه افریقا کو دنیای همیتین تو بعد امریکا و روسیا امریکا بو هزی پشکداری ادوان رو نشتنا دانه کر اگر چبو کو و هزا هی پشکداری ادوان رو نشتنا دانه کر سر رای و چنده کود بی جهان جی همی افریقا شاهدیه بیتن کو امریکا پشتوانا کردایا الروش آوای کردستانی بله خواف کنگره استانه فیزید سرپرشویت کن بونمان ایران روسیا ترکیه بله خو امریکا و بالیوس میوان کربی او جنب رگا وان هرسی لانا و چونکه وان هرسی لانا هر لسپیکا کنگره ناکو که هبین سروی چند تایبت جی ایران و روسیا سروی چند کو ایران اما هیچ شوی که نه درخواست نکرد و حج نکرد لاین اون کنینه امریکی حاضر بیتش کنگره استانه برکو او جیر فشار روسیا و داخل کازاخستان خوبی کو بله بالیوزی وجی پشکدار بیت ویریدم و اول دیتن ما کنگره ده هاتی طرح کردن همی اوان کومروف بشیتن اوان ولاتان جیوت پشکداری تیدا اوان چند هزکا ناکوکیت گله که مازنت گلک دایی بس مروف بینیتن هم تنازل ابوی کودت کن بوجوه چنده که او آرمانجا ترکیه چونکه اف کنگره راستی هم مروف شید بیشن دست پیشخریا ترکیه بیش هم ترکیه رولک گلک گرنگ تیدا هبی که گلک تنازلاتش یا مستعده بکتن بو هم بو ایران هم بو لا ندیتر که وی خونی دست بردن او افریقا ترکیه که چون که ترکیه جل دلیوه کد گریا دست پیک آوان حول ترکیه جدال دست پیکل کوبان دست پیکر پاش اینکه دل دیت تویر داش کستن خالص کو دستک داعش پریکا داعش حس کر وان کانتون هم یاشنا بگیر پاش اینکه دلیوه کادی خودید کو بدنگه دف روسی پیدا بی بدنگه دف ایران پیدا بکی او بی کو راستا خو کفت جرابلس بدنگه هگل دف امریکا جیب خوشی اوی امریکا جید بینیتن اگر اپراسیون قرغان فراد دا کو دلیوه گادی و صاحبیتن بشیتن همه پراستا خود چون که برنامه واده و که جیگر سروک وزیر ترکیه شی اشارت پیدا کود برنامه واده وانچن هی واده همه هیرش که درست یعنی به شرم و به ترس بکنه سر روش آوای کردستانه زور جان ام دیوی پیوندی ورگید مامستا پاش دهینه تمامی برنامه کاک محمد ایوار باش کاک بلبل سرچاوت مبرا فرمو والله کاک بلبل بله من تاریخات کرد خوێندی تۆ مێژوات کرد بله هەمی خیانەت و خیانەتکاری بووە بله کورد چل ملیۆنە بۆیە نەبۆتە دەوڵەت هەموو خیانەتە بووە ئەوە هەبووە لە قازی محەممەدەوە لە شێخ سەعیدی پیرانەوە ئێستا وەختی خۆی قازی محەممەد شۆڕشی کرد خیانە لێکرد بەجێیان هەراتن قازی محەممەد ئەعدام کرا يعني قاضي محمد بتينا بزيما يعني تبي كرد قاضي محمد همي يكبي همي يتجنبي روز آبا باكول باشور همود بس أوسط كرداني ما كان بلبل بله أوسط كرداني ما كان بلبل تيجي لقى راسين هم خاطرين أوسط كردا أو كورنار أو رئيس إنباء أو كورنار أو أوسط بتركيا أوسط بإيران أوسط بسوريا أوسط بنازيا همو كل حوالي وهم خيانته خوفور بوا وين ابوت الدولة الخيانات كردوا ممنون زور ممنون زور سپاس بوده کاک محمد ممسات
گوهل کاک محەمەدی بوو یعنی بیتن دل سۆتیاوی یانە بژین حەژیکردنەوەی بۆ ئێک ڕێزیا کوردی وسا بینید کو کورد بەردەوام دژمنێتی کو دوبووینە یان بیتن کوردا دەلیڤە خۆشکریەوە کو ئەو ئاشکرات کرد کوردا دەلیڤە خۆشکریە کو دەستێ دەرەکی زاڵ بیتن نافخۆیە ئەم بژین هەرجاکێک و کورد لێبووەکێک و چ جارە کورد نەبنەیەک چ جارە کەسێکی کوردی ناوێکی وسڵای مازن سەر نەبیت و پێشڕەویا کوردا خڕێکا بکەتن لەوما هەرگاف حالێمە کوردا ئەvە بووە توتبینی هەمان دیناری و ئەبا و کاک محەمەدت بێژیتن و بیتن بژین تاریخێژی ئەفتشتە نوێسا بیتن ینی ئەڤروکە دوبارە بیتەوە لەوما دەستی دەرەکی غوسڵای پێزە ینی تورکیا چ مەرەم هەیە هەکەر ئەڤروکە وسا دلێوێ سۆت بۆ ڕۆژئاوای کوردستانی هەگەرنە ڕێخۆشکردن بوو نەبیتن و کارێکێت بێرێدا بکات و کورد نەبنەیەک بەێ خۆ راستی داژی هەتمێژووی دەژی واسابی ینی خول سەردەمی میرنشین ئاژی کوردان گەرەک جارە مەسەن بۆیە چەندێک میرنشینێک خول سەپێت خۆ بگیریت دژاتیا میرنشینێک قادیت کرد خۆل پتر نێزیکی دژمن هات کرد ئەڤروکەژی ئەم بینی خۆ ئەف ناکوکێت ئەڤروکە ناوبەینا هەندێک هێزل باشووری کوردستانی گەڕوشاوای کوردستانی گەشینە ئاستێکی ڕاستی و پێشبینی گەرەێت خراپ بکات چونکە ڕوشاوا بکاتەوە ئاست وەسعێکی واسادا دەبێت هەمی پشگیریە بکەن و ئەفناکوکێت خوێت ئەبێت گەرەێت باسیت و شێن بشێوەیەکی بهێنە چارەسەرکردن بێکی هیچ لایەنێک دەخرێدا بکات ئەنکو هیچ لایەنێک استیفادە لێ بکات وەکی تورکیا لکە مەسەن مرۆڤ بینیتن هەم تورکیا هەم لایەنێدی وەسا زرکەن ئەوە ئەڤروکە ڕوشاوای کوردستانی هەیە ئەوە تەمسیلا کوردان ناکرد بەڵکو ئەوە هندێک مرۆڤن مەسەن گەلای جارە تەسریحاتێت خۆدا بێشەرم و بێودی مرۆڤێت خراپکار و مرۆڤێت تروریست دەنەزانین و بەروباشی ئەڤروکەژیان بینێت هەم ئالیە سیاسیدا هەم ئالیە سەربازیدا یعنی داستانی تومارکیری کو ئەڤروکە دنیا هەمی پێ مەعجوب بیت بەرێک و هێزێک هەوسا کاریگەر ئەڤروکە هەیە هێزەکەیەک و ئەڤروکە ڕوڵێ ژنیە هەوسا بیت ژن ئێکەمین مەسەن شەر بهێتەکردن سەر ئاستی دنیایدا کو ژن سەرپەرشتیاوی بکەتن ئەوان هەمی تشات و ڕاشکەش بەروی چندێک و چەند ناکوکێکێت لایەنێت سیاسێتە بڕای من ئەوان تشتان هەمی گاوە دژمنە خاصی و ڤەقەتیانەکە ناوەینا کوردادا پەیدا بکەتن دا بشێت پتر دەربەگەلێدەن کورداژی بڕایام هیچ جارێکی خەمساری نەگیرێت توی چەندێدا و لایەنێک دژی لایەنە دیدی بکەتن ئەف نەبوونا دەولەت و نەبوونا خەونا کوردیژی بڕایا من بەشێکی گەلێکی مازنەی پندێ هەیە و دژمنێت دەردورێت کوردان ئاخازن بەس و بڕایا من پتری پەیوەندیا پندێ و کورتخۆ هاریکارن بوو گوچێنە بیتم چونکە دەستکردنەوەن دەستی دژمنەدا خود سەبەبێکی ڕئیسیەک و یعنی پارچەبوون پێوە دیار بیتن وەکی گەلێک بێژنجی وڵا بەشێکی مازنێ وێ بەرپرسیاتیش کێتە سەر ملی سەرکرداتی سیاسیت کوردی و هەم خواندنێکا سیاسی و درست بوو وان گۆڕانکاریانی ناوێتەوەدی خۆل هەندێک ئەم بژین کە وانە بدەرێخن ئەو ناکوکیین جەنابێتە گوتین یعنی نەبنە ئەگەری هەندێک و سبای ئیشاڵا خودینەکە تاما خیانەت یان خیانەت خۆ لێ بێتە دیمە ترسیات وێرێ ڕۆیانی ڕای من یعنی هەندێک تشتێت یعنی دەبیت نهات بۆنە بەزاندن هەندێک تشتێت مەسلێت نیشتیمانی بەگرێدانە بلا چەند ناکوکێتە گەهنە ئاستێکی ناوێنە دوولانێ سیاسی بەس نابێت وان سنوورە بەزینی بەس تایبەتەکە ئەو لانە وەکی کوامت بژین ئەم کورد برایەتێکی هەکار ئەو هۆسا برای و مرۆڤێ خەمخۆر بیت مرۆڤ هەندێک ناکوکیا ئەم بژین دەولەتی دنیای مەسەن سەرڕای چەندین ناکوکێ ناوەیڕای هەیە بوو تنێ بوو پرسێکی گوێژی دژاتیا کوردایە هەمین خود پشت گوێتا بێژن گەنێک ئەڤروکە بچی تو ئەڤروکەکە ڕامانجاتە کوردە کورد سەرکەوت بوو چندێک ناکوکێت بچیک نادە پشت و هەمی پێک هەڵجاڤڵوانەکەی ئەبێن و گەشتێک سەر گۆڕانکاریتێنە چاوەڕێکردن هەندێک گۆڕانکاری بێنە ئەنجامدان تایبەتژی پشتی نەمانە داعش و پشتی ڕزگارکردنا باشیاری مسر و ئەگەر کووردا بەرهەویێت مەزن نەکرد و ڕایا من مەسترین زەرەر کورد خوب زۆر چەند ئەم دێوا پەیوەندی وەرگیت مامۆستا پاش دێبەگەنێت تەوامی کاک سەلام ئێوار باش باشتر سەرچاوێت من فەرموو ممنونێت ئەمە باشە جەماعەتت ئەبێت و قیادێ و ئەوە قووەتە کوردستانی بەێ گەلک شەڕەتین و گەلک جێستۆندین و گەلک یعنی بۆ پێشەوە خەمی شەهدەیە بۆ ملوەدات بەێ نوکە مەسەن شوێنێک ببینەیەک ئەوەن تورکمانە فەڵەنە عەرەبن
هي طلبوا فيدراليان بله اما عندك حزب ديجي مثلا تنها او دي كردن بين اماكاس بله او مجبو اهداف توچنا وجهه فيدراليزه شتي ابدي بله. وانا بهندك اهداف دهنا عجبا ابجي هو بنبنا ايك قالك داسك تريكود قالها يا دولة يعني الدولة ودو كردنا بنايك يونجي مالا مو تكدونا حتى بله. هدف ميترها بن يكشتها بن بش بخونا بنايك بله وأسباب بدنا إيك بنوتشنا خاطر كيش رخينا زور. تأثير الدولة مثلا وجهم أو أهداف توب بدورين وأسفوسنا ممنونی تما زور سپاس کا کدری سیوار باشد بله برو باشه کاک ببینید سرچاوید من. تشکیل خیلی ممنون موسیقی خود کاک بل جرا هذا شغلات كردف كردوم بله. يعني كم كل شيء فرشينا بله. هر بورشيك لاين توني سياسي يعني واسيريكو ديوصل ديال بيتكو اف خلكيفون ايضا بورش حشي بدون قدر بله انا ما كنت سنه بوشورا يعني ساكي مثلا سياسي نوكي يعني هم حاسين هم كل قبل نقدر هذا كردستان روشلات هروسا روش باكور هروسا كردستان روش آوا نگفتی على الدولار السركينة يعني تشيكن ما هاري كدو قبول نوكا يعني كدو تبيجي أبا هم هار بكردين نوكا دي أبد هم أبد هم بس دركي الجلو أبد تشمت كردونا أما هاد شيء كلاكي يعني تبقى تب كردواتية كردستانياتية بداخل يعني أذكر شو كرد ولا يثبت وجود أخوي كسر حدي بالله بدوية سياسات يعني حكيمانة بيتن يقولوا قبول بكن زور صن كوانا إكراميانا زور تربيتن زور سپاس بوده کا کدریس امسا سلام بحثین دید کتن بشتی لان سیاسی ین کردی روش آوای کردستانی همی حزبین هین پیگاوی ناوی هندک آجی گود ام ناوی کسی نابشین تدبینی همیا ایک مرم هیا او جی ایک بونا کردیه بیگهی کردیه بهیزل روش آوای کردستانی سر بخویا کردیه ال روش آوای کردستانی و سوریای بگشتی یعنی جی هر ایک کفتیه بن ام بيجين فكره لا انا كي دركي كو ام بيجين كار بكت بوي لاني دركي اولي راضي بيتن بله خود امریکا بینین که روشاوای کردستان يعني تنه لانه که سیاسی نینه بلکه کومکالان سیاسی نه کومکالان سیاسی جی هم یا ایک فکر هيا هم یا ایک فکر جنینه هم یا ایک منهج نینه بس هم یا سرکفتنا کردات خواستن اوید امریکت ریوبرنا روشاوای کردستانه که پشکدار لانه گدجی هی در خود بینید و سازر کد هر تشتک روشاوای کردستان تتکرن تشتک نماشه بونمون الدست بی گدجی خواندنا قطابخانه بن به زمان کردی دیمایی که چندی تومه دانا پال دا امریکت بین روشاوای کردستان خودان باشترین هیزه خودان سیستمه که امریکت بین روشاوای کردستان مثلا روشک و ساده كيش لا بوكو افكار او يعني اف حزرات يعني كار بو هنديت كركو ام بيجين حتى خاندن جيب زمانه كردين هي تبريبا برن يعني قالك حول ما ديتن طاطنا كرن چونك ايكش وانكو امريكا تو بيجي في سيستم تبدا اون افكو بوتشي تو دجات يا في سيستم كاش بريش ان ايكو سيستم فعلا اگر جه خو بگريتن دي بيتا ما ترسيل سر دولات ابيت خدان و ذهنيتكو بلد بيجن كرد نينن چونکه اگر اف سیستماتی بشید نشد تبی بیاد سلامه میچری بر علایق پیدا بید بس امریکا اف سیستما یوکری کو امریکا دشمن در دورت باش روش آوای کردستانه هزاره که تداب کن کو اگر اف سیستما بگیریدن و کی وانجی خود هستن کو و نتنه کو برجاندیا کرداده و باشترین خارجی تو سیاست سربی که کو طول وکرن تدا نبیدن چونکه همی گاوا اوان دولتان طول وکر ناب قارينا بون من اللي بيجي العراق اگر سنيال بنا سر حكمي طولت خويل الشيعة وكري الشيعة طولت خويل بيدي وكري انا بتو سياسة وصل بكي تنه عناد و بتشتت دابن يعني ده بيتو خوب جنجيني اللي بشي مثلا اولاني دجي او تو نفسي وي قرباني ويجور ده صلاتي بي او جي ده بيتن وكيتا بيجي ده ما في خو او تشت بخود خازي بو وان بيكات دجي ترا سوريا ده بخازي بونو من افريكان بينن هر جهه كي بهت استاندن شلا يبهجي هزين سوريا ديمقراطي و يبدأ دسته و جواتا و باجيري خودت بيجتي واني خو سرپشتيا خوب كان افريكا جي تبيني اف هزا افريكا ما بناوي يبهجي و يبهجي هاي كو كرد رجع كزور بين كرد سرپشتيا دي افريكا بيا هزين سوريا ديمقراط و بتريا بيكات دجي
يت بشكدار بي مجلس اكاينا مجلس سوريا الديمقراط وامريكا معترفه هم سراست نيف دولتي جي وكي امريكا دان بيدان بيدات كد راستا خو تشكيد دتا به اس نظام يعني چلا انا كدي هي مثلا بفيت اشتي ناراضي اف سياسه بريامن خو شخصي گلك تركيا بكارتينا رون بو وشارتنا هزكا كاريگر كردي حالت كن هزكا ديب كار بينيد بو وشارتنا كناله كي كردي يه کارگر مثلا حالت که کنال که دیه کردی لواز بکرد کو ببیت بدیلی بی قناتی اوی چجارا وان تشتکی واسانه که کو پرایامن بو کردان باش بید بلکو همی گاوا حالت که مثلا ناکوکه گید بگرن کو بقتیانه که ناوینا کرداش پیدا بکن ناکوکه ناوینا کرداش پیدا بکن کود وانا کو گیدا باسترین قازانچ بوام خوب کبیدن بس پرایامن ابرو که سیاست اگر باش یا روشاوه کردستان تدکرن چجارا جی خوب هندی و مجیل نکیره که ترکیه اولانی دی چی بیشن بله ابریکاشی هر چون که مادام سیستم هیا هر حزب گابه بیتن بن سیستمی که دا کار خوی سیاسی بکرده بیتن اعترافی بی سیستمی بگید و دخوازا اجازهش بی سیستمی بگید پاشنگی بگید بس اما تو اعتراف چه تشتگی وی روش آوانه که و تحس که سیاست الویره بکی برای من نوشی و تو کردشی بی بکل کردستان باشور جواسه اگر حزبک مثلا ببیتن کار خوی سیاسی بکیدن ده بیتن اجازهش حکمتی ورگیری تو اعتراف بحکمت خوب کرد اعتراف باسایش و اعتراف بعسکر خوب همین تشتگی خوب کرد و بشه سیاست بکید بس تو چه تشتگی قبیل نکی و دخوازا هنده بکی مثلا بیجی جهمت دانا که تو تاکراوی و حزبی های قرخ کناده صلاتش پدی و های روشاوه کردستان برای من نظام وکی مروف سحت کتی خلق یعنی دولت نیف دولتی گلک پس ناوی اویدیت کنه و که روشنامه وانه که فرانسید بیشتر اگر اوه سر بگیریتن رنگه بیتا بناغه رحت بونا روشالاتان آوین خره گلک من یدید بوچونه گلک باشه تایی روشاوات سیستمه که باشه ایدابید همی فایده لب کن یعنی نه بس ایدی کردتنه دوید پارچه مثلا دولت دجی یعنی دوید كاك ادريست بيجتن ببورا مامستا كاك ادريست بيتن كرد فيك كان وحاشي كودب كان لي كاسيت سياسي افروكا وكر يكو كرد فيك نكن يعني سر اساسي هندك كسا يعني هندك كسا سر كردان حزبانا فيك ناكن ناكو كيد قاليك هنا وكريا كو روشاوي كردستاني باكوري كردستاني باشوري كردستاني روشالات كردستاني البريكو دو رجب بن حش ايكو دو نكن سر چبن اما کو تنها افسر کرده حش ایکودو ناکن و اوانه بید ایکودو ام بیجن باشی القلم دن و حتی دیمایه بله خود اما جواک حش ایکودو تکت راستی دا ایکش مشکلا ما یا سرکیه و هیکش ما بیده پالوان تومارکینا تشتکی سر کرده سر ناوی خو بله اجا اما اوه چی بیتن یعنی دبید توت وی چارچوبه را و فی فایدت وی چارچوبه وی میروی را بخینی بونو من مثلا مدوید بما دولت بس او دولت السر دستی مبید مدوید مثلا تشتکی باش بکردینی بکن و یدی فی صفر بن او تشتکی باش بکردینی آستی حزبا مرابط مشکل ما اگر همی پیگ و دستی خوب دنی برای آمدشین تشتید باشتر کنه اما افرو که هیل نابین و چندی کتب بیشی بله سرکرده سیاسی حش ایگودو نکن بس خلق حش ایگودو کرد برای آمد راست افرو که سری متشید اگر جزیره بوتان تشتک هبید سری خلقی متشید اگر سعدیه و جلاله هرش هبیدن سری خلقی متشید افرو که اگر روش آوات تشتک هبیدن بس برای آمد نابیدن اگر یعنی هم سرکرده سیاسی هم تاگه کود نابیدن توی چارچوبه دا چارچوبه که گره که برطنگ دا هیدی کرد بس برای آمد بشه کش بیشید زوریتن بو او عقل فوداله او یکو مثلا مجالی داده تنه عشیرت و گندی یا مروی یا گرنگ بید بلکه اگه دبید ام خود واسه باینه که یعنی ما افتش نکر با برای چارچوب کردینی دا بکو برجواندیت حزبی بین پیشتاوت خوب ما تماشای پارچه دی کربا و کرد و کنتا و خوب اونمان روشاوای کردستان هر تشتک روشاوای کردستان چی بود دبید مالا خو تول دوکی بی تول اورمیه بی تول آمده بی دبید مالا خودم رفع عاجز بی سر هر تشتک بسر کردینیت هستن بیکو هزار بکت که چه حزب باشی زورجان بسیار اوه کینی نری کردای الروش آوای کردستانی کو پشکداریت روی نشتنین استانه داب کردن یه پکرنی نری کردای انا کسانی نری کردای کینی نری کردای و بوچی یه پکی پشکداریت وی روی نشتنی دانه کرد ام دی برسویل جنابی تورگرین پشتی امل ناو برید وگرین یعنی ما بن اوه ناو بن
ژیانەکانمان چەند خۆشتر و بەتامتر بێ قاپ و قاچاقەکان چەورتر دەبێت. پاکەرەوەی شوف بە کەفێکی زۆر و خەست بە ڕێژەی ئاوێکی کەم قاپ و قاچاقەکان خاوێن و ڕەونەقدارتر دەکات. چەوری زۆر بە ئاسانی پاک دەکاتەوە و بۆنی خواردن لەسەر قاپ و قاچاقەکان ناهێڵێت. پاکەرەوەی شوف بە 6 بۆنی جۆرا و جۆر. ئەبە تەمامیە ئێوارە بادینانە مە بەحسی هەندێک کرد کی نینەری کوردایە ئەل ڕۆژئاوای کوردستانê یەپەکە نینەری کوردایە ئەنە کەسە نینەری کوردایە و بۆچی ئەنە کەسە پشکداریت ئەم بێژین ڕوونشتنێن ئەستانەدا نەکرد بەێ خۆ ڕایا من نینەیە کورداونێ ئەبروکە ڕۆژئاوا پڕێڤەت بن نینێت کورداونێک و سیستەمژی مەجاری نادەدە کەسێک خوب سەپینێتن دەستایی کورد نینەریت خوبین ئەڤروکە وا ڕۆژاوا تێدەکردن چ تشتێکی واسای ڤەشارتی نینە گوت بێژی کام دیکەن کێ نوینەرێەوە ئەو هەلبژارتن ئێکلایەتکەن کە بەلێکی کی نوینەرێەوە ئەڤروکە ژیان بینین ئەف ئەوێ دیێ ڕای سیستەمی فیدرالی بە تێنە بڕێوە برن هەمی نەتەوە نەبەس کورتنێ پشکدارن تێدا کۆدا مرۆڤژی دەبێت ئەفلانە بچن نەشەر تابیین هەف سیستەمی هەف سەرکاتیە هەی گەلێک جار دەبینی مەسەن سەرروکی کانتونێکی کوردە بەس جێگیری عەرەبان سەرروکی کانتونێکی بوونەمانە سەرروکی کانتونە جزیرە عەرەبە بەس جێگیریوی کوردە ینی بڕایا من کووردا چ تشتێکی وەسا نەکیرێک و عینادێکە سیاسی تێدا پەیدا بیدن و وەکی بەری وەختت گەل کوردات کرد بەلکو کووردا گەلێک جیهاژی مەسەن و ڕێژا کووردا پترەژیش بەزوێ چەدێک و پێکاتەیە دیێت عەرەبی ترکمانی مەسەنی دێ دیکەن و پشکداریت حکومەت ئاودا بکەن گەلێک تەنەزلات ژێت کردی بەس خێر و کە مەسەن لاانێکە کوردی پشکداریت حکومەتی دانەکەت و لاانێکی کوردی مەسەن هیچ تشتێکی ئەڤریکا ڕۆژئاوای کوردستانێژی مەسەن پێشچاو دەبینێتون بێژی دەسەڵاتەکە دکتاتورە هەیە جێمانێت وە کورد و هێرەشت کردە سەرمە و ناهێلیتەن مزاچ بکەین ئەڤریکا بڕایا من ئەڤە باش نینەکە ئەڤ مەسەن بێژی کیشکە نوینەرێ ڕاستەقینەیە کووردا بڕایا من ئەڤروکیان بینیژین کوی ڕۆژئاوای تێدا پڕێڤە برنش لایە کووردا بخۆڤە و پێکاتێ دیێت ناڤە سووریە بخۆدا دەشبەر هەندێک دەبێژن ئەف پێکاتە ئەو قاف خۆسەریە نوینەرێ خۆسەریە دەبێت پشکداری کنگری ئەستانە ببە بێکۆژی مەسەر مەدەستیژان کرد بە بەلەوە کوردە بەلکو نینەرێ سیستەمی باکوورێ سووریەیەک و هەمی پێکاتێ دی جێ خو تێداتکەن و بڕایا من ئەگەر شکدارێکە واسەژی تێدا هات باکردن بڕایا من مرۆڤشیا بێژیت بەلێک و سەرکەفتن ئەنە کەسێ نینەرێ کێ بوو بێ ڤانڕێنشت ئەنە کەسێ بەشێکش ئۆپسیۆنێ پشکدا تێدا کردی ئۆپۆزیسیۆنە ینی بۆچی ئەس نزانم ئەکە پشکداریت حکومەتێدا نەکرد بیت پشکداری حکومەتە ڕۆژئاوای کوردستانێدا نەکرد بیت بڕایا من دەستپێکێژی مگوت ینی ئێدی پرسیار هەندێک دەرکەفتی کو تنێ سوریە مەسەن چارەنویسی خۆپۆخی بەلکو ئەف چارەنویسەی کەوتە دەستی دەولەتێت ئەقلیمی ئەوان دەولەتاشی سووریەکە لە گوردلی خود خازن نەکو سووریەکە کو خەلکی سووریت خازیت برای ئەوان بەس ئەوە سەرناگیری ینی هەر کنگرەکی بێدەکردن بۆ چارەسەری ئاخا سووریا دەبێتن ناوە سووریە خوب بێدەکردن ئێدی گەلێکی من ئەزمونێت خراپژی مێدیتی مەسەن ئەزمونێ نەسەرکەفتی مێدیتی کنگرە ناڤینا کنگرە جنێف و ئێک و دوو مەسەن کنگرە ناڤینا جونکێری و سێرگی لافرۆڤ ناڤینا ئەمریکادا کو بۆ ماوەی هێشتا کنگرە خلاص نەبی هەم ئەگەر بەس چەندین جارە هاتە پێشێرکردن بڕای من ئەڤژی ئەگەر لاەنە محاولە بکەن لاەنێکی سەرەکی و پێکاتێکە سەرەکی پشتگو ڕایا من گەلێکی دوم درێژ نابێتن بەلکو دجارێکا دژی هەرەوێ دیکە و بڕایامە خۆشی ئەوان لاەنان هێویەت وەسانینن و بەرقەرارێکە بەلکو تنێ هێویەتێک و ئەجندایەت خود درست سووریە جێبەجێ بکەنە و ئەجنداژی ڕایەوە بۆ کووردا هەت مەترسینەش بەروێ چەندێژی هەم تەسریحات و دەخوێنێتەوە هەموو هیچ شێوەیەکی بەحسی کوردانێکیرە و کورد قەبیلژی نەکێنە حتا گەلک نوێنەرێ سووریت گوت ئەڤال ڕۆژئاوای کوردستان هەیە هیچ شێوەیەکی ئەم قەبیل ناکەن بەلکو زۆرینە کوردات گەلێنێنە سیستەمی سووریا عەرەبی هەبیتن بڕایا منە بە هەمی وەهمن
وهم أبغى چند سال شاي مثلا برجواندية مثلا برجواندية مثلا دولتاش بخابينن بس برای من افروکه دی پرسیاز لبیت و دادر کفتی کردجی بینه پیکاتا که گله که باشن راست سیاسی هم راست عسکری دا پیش گوهاوید نوانجی برای من چه تشتک سرنا گیریدن دیمایی که بجی همی خو حسن کو بله که چهار سریک بود سوریه بیتن دبیت لان کردجی پیش کردی اساس بیت دا بعض جیل تذکرن کو پیشکدار بیت الجنه فاصل زور باش ام دی و هر دو پیوندی جوارگی مامست کاک عبدالله ایوار باش ایوار باش درو خوشت سرچاوید مبرا فرمان خیرات نام یوانه کردیم ممنونی تمام بله البته راشا کردال روش آفاین بله بله کرم که بله بوچه رول کردای لوازل روش آفاین رول کردای لوازل روش آوای کردستانی آخر کردی روش آوای کردستانی بریوت بن کاک عبدالله کی روش آوای کردستانی بریوت بن لوازل دینم راستی بس اصلا که حتی که ناینم بس زیره کردی بکن حتی روش آوای دیانه آرمان جسد زور سپاس بود انا ظانم بس تشتكم بيجين واقع انا مساله نديتني عن حتى ديمويت افرو كروش اوي كردستاني بريفدن وهيك عامل هريم كردستاني خو بريفد بين كاك الان تيفار باش كاك الان تيفار باش كاك الان كرمك الو كرمك كاك الان الو بالي كرمك عمد قالتين كاك الان كاك الان اسن ظانم دنگی جنابته نه تاتما بس آخفتناته نبو ما مستما بحثي هندي كر يعني كو ناچي بيتن كرد بينه بشگوها بيتن الهر جهه كي بيتن تايبت كو ما بحثي استانا كر يعني هكر هر اتفاق القابيته كرن ابرو كرد بينه بشگوها بيتن دي پشيمانيا صباحيل ديف دا بيتن چگو كرد بيجين بيگه سركي يا ابرو كو سوريا بريفه بيتن دي كردا رولكي گلكي مازن هبيتن هر اتفاق قابيته كرن بيك و كرد آماده نبن دي سرگريت تايبت أبي الأستانة هذا داوید بزانید سوريا يعني براكتيكين يا دوبشي چندكي بي هندك دبريتي مثلا كرد بريفات بن هندك دبريتي أفريقيا رجيم بريفات هندك دبرجيتي أفريقيا مثلا لهزت اوبسيونا ميارا و تنطري بريفات بن هر پیکات گاوان ده هر چهار سکات ده ببیتن بو سوریه برایام طولانه کشوانا پشگوه پاوشی برایام زیبزی سر ناگرید و هر گونبونه که بیده کرن در وی سوریه ناوینا هندک دولتی دی که نونر سرکیت سوریه بونمونه کرد تو پشگوه و فوجی برایام سر ناگرید نوشی از مونا وان کومبینا و وان جوینا بری وقت یا سلماندی کو پشگوه هاویتنا کردان اگر نبس بو اگر بسته بید بو هر پرسکادی بید برایامن هر نبس سر ناگرید بلکو یا هل دمی کومبین تیتا انجام دان هر وی وقتی دا پیشیر کرن وان تشتای تیتا کرن وان خالات تیتا کرن جوینیت وان داد که چون که نابیتن يعني دو أفريقيا مثلا روشاوي كردستان وهي زجاجة سوريا الديمقراطيك بيشجوه بواجو بحثه ده بكي سوريا كتدوي سوريا ككو ياران بيتن سوريا ككو تندو تيجي تدانا بيتن برای من اوقات تذكرن جي هر دولتك عندك أجندة تاي وف أجندة جي گلک خدمت سوریه دانین اول خودانه چه پروژه که واساجینین که بو استوای سوریه بلکو اول هندک آرمانجیدی تیبونمون پرس افریقا ایران و سوریه گین تاک ایران و ترکیه گین تاک برای من هر اوه که اگر دجاجی کردات ایدان ابی چه تشتکیدین اول افریقا الاستانجی تذکرن هم روزبینیتن هم ترکیه نکوگید گلک هی هم روسیا و ترکیه نکوگید گله هی هم افریقا تلکوگیره که وکی استانه بکی روله کردان پشگوه پاوجی امریکا هم امریکا گلدانین راستن وینه بالوز امریکا پشکداریات دکری افریقا ایکتی اروپا گلنینه افریقا هم بینین سر عرض سوریه تو نشوی پروژه جیبچه که اگر تفلانه همی پیشگاه ها بد بن تفلانه اودینه که هم هر دست پیکا کنگره داشت شرک چی بیلنا بینا هم لانه اپسیونی هم جیش بینا لانه حکومت
يعني مرفزانت اوانجي ناكوكيت قالي هاف ناكوكيش نتيجه وان شا صلاده بين يعني هاو بواناجم يعني وقتك يوصل كيم ده بشين جهنه يعني سر مذاكر النخاره مش سر چند جي اما اصلا نيته هندين كو چاره سركي بس همي قبل دليفه قد گرنش كومبلا قد گرن بو چند كو وكي ما قلتي مثلا دربك الفي خسريه بدن دربك الفي ازمونا باشا روشاوي كردستان بدن و سوريا باكور سوريا بدن زور باشه دیما هیچ پیوندی دیوارگرین خلک ابرو کدام باب هواری ایوار باش باب هواری ایوار باش سرچاو سیدا شب باش باشتر سرچاوید مفرمو باش سلامتن زور سپاس کرم که کاج بلبل تو شوانی ممنونیتم زور سپاس فرمو ما مستای برایس خودی کاج بلبل تو گله خوش بی راستی ممنونیتم زور سپاس بس بديتن استقام مناقشه كما رخصتي تبدا من سرچاوید مکرم که قال لك صاحب بس ميوانيتها علامتها ضد كردانه دجی کردانه ضد كردانه بل چونكي برای خودم حالتی تو چی در بحث ديمقراطيا كردت ويرد كدي سوريا روشاوام وبحث كدن اولا اب كرد روشاوا في قضيه ودنيا بيادام ترى تركيري بواسطه حزب بحث بله وياد بيجي اعتراف بكردات كاتن واعتراف كاتجي ناقدين خلطه وتخد بينن قامنا اربيل دوكي دوسيت ديباكت كرين دشنا قام جاوبه فكذا بيشتل لك ما لغوابن هكا يا نكسا يا نكسا يا نكسا واثناء ما يخش واجد كان بس ما دبروا وخدرا بيتن بله عندي عوان او كل فاصلنا سوريا نابدي ارهابينا بله كيا ارهابينا يبهك ارهابينا ارهابينا قاد بالوزاره الدوليه كان بيجي بله باب هواري جنابتت باب هواري داتي ايكودب جهين جنابتت بيجيتن يبهك تيرورستن بله وانا كسا كرد پرورن بله اسنوانات نیاسم نه اسوانات نیاسم بله اگر تورست نبانه از شاهد هندینی بو اوه تیروریستن اوه کرد پرورن بس از شاهد هندی مک و خلقه که ام بیشین روش آوای کردستانی افروکا دنگدان چه بویه و خلقه که یه پکه هل بجاتیه باب هواری سر چه اساس ده تیروریستک بیت سر کرده و ده ام بیشین جه که حوصای مازن پریوه بتن بله بقوم ده برای خوب بابا بلبلی سرچاوید بس برای خوب بابا بلبلی ما جای دامن کرم تو برای خود افریقا به فالله اینای آشورو که دانشگاه ترکمانی نای عربی نای کلیت و کارتونت بسیط داد بس کردی اصلی نکسه 10,000 مقاتل ابنر بدر که بطال حضار نابنر بدر که بوچی از بنیم بله زور یا دوی هر کسا که اول قبیل نکن سلیمانی قبیل که بیشه کنن که ولی بری تو قایدی و تو بطالی ما اول شاق کردستان بیده سر بخوری بلگیتن و دا بیده دولت کب زور چه سرسری من ممنونیتم باب هواری بجیتن ماموستا پشتا کردانا گریتن تو پشتا یه پکیت گیری که اود بجیتن یه پکه تیرورستن انا کسا ام بجین کرد پرورن یه پکی عرب ترک و غیری و یتکین ادوان کانتونان دا بو چی کردانا کند گل خودانا کند وان کانتونان دا ریوبر ام بیشین ریوبرنا کارن نافخو ین باجرین خوب ریوبن چند راست اوه چند یه پکه تیرورسته چند انا کسا کرد پروره جنابتا بو چی پشتا تیرورستاد گرید و تاویتا کردت رسن بسیار هاوی دو ساگه این مجال بله از راستی از پشگیریا کسی ناکم از پشگیریا راستی و حقیقت دیدم راستی و حقیقت او کو یه پک زورینه و دنگی اینا زورینه جی او لانه که سیاسی بومی راستی بجید او راستی و کل سلاست نیو دولتی اعتراف تتذكرن كل سراس نيف دولتي اعتراف اقف تتذكرن افريكاجي اقل بيرامه بين نونر سيستم باكور سوريا الامريكاي
کو تیتا چواره کرنشی تو وقتا که نزیک دا پشتی وگریان وان نوینراتی خول امریکا وکن امریکا نوینراتی خول چندین دولت ها وکری امریکا خیره بود چه هم کرد دست کی نداری اره باشه بو کرد یعنی چه توی را چه توی را های مثلا اگر تو دلو جان مثلا حش کردید با کرد بگید تو سر کردن چه توی را اگر تو حش یعنی اول کردی نه اگر تو حش نمونه قوسا جان روشاوای کردستان بگی و مثلا دایت شدی بینه پیشو بجی با شهر خیره مثلا جه عربات و نمونه اوسا جان داب کرد و ریو برندا جه ترکمان اب کرد جه آشوری اب کرد جه چرکس اب کرد بس کردش بیر که نه و معادله خریده کرد هاوت این اجداده لا السياسي دبيت اعترافي اول خوب حكمته خوب كان باشنجي نو كان فيريجي واسا كرس حسبيت حكمه حزبك هبيتن بيجي تاس اعترافي شو تشتكي باشوري كردستان اجازه نادانه عندي چاوت قال حكمتك بيتن او باشا تو دبيت اعترافي واسا شو خوب كي اعترافي على خوب كي اعتراف انا كسا اعترافي بينك شي اعترافي بينك من بس فيك جاب سياره هذا جنابته هكر بوچي اوجي حسكن بيجن باب ورا ما هيزك هينا بده هيز هبن ده بده هيز هكتو حسكي بس هيزن سوريا ديمقراطن نه بس تني كرد بشيك داري راست كرد رجا غازورا بس چندين هيز ديت بشيك دارن سوريا ديمقراطي كوش عربا بيكتن همين تبت تركيا بيت بس خير امريكا مثلا تو دافيت انت هيزك قادي هبيتن دربي هيز دافيت حكمتك قادي هبيت دربي هيز هما افهم بيكو روش آوای کردستان تدکین اوکو هندک هیزی تای هما هیچ حکومت و هیچ دستحالات که کردید لبره قبول نکن نگو مثلا بیشین حکومت وان قبول نکن درگو او چه تشتکی حکومت قبول نکنش بروی چند محاولات کن اول هوار بیشتن چوینت قلب عسیا رو که همین اشتوات قلب عسیا يعني سیاست دبی تو زانستی بگی امریکا سیاست زانسته سیاست نینه تو سیاست بگی قربانی بگی خلقی قربانی بگی باشیر کردی امریکا هم بین روش دست پیکا شپولا بهار عربی وقتی کفت سوریه لوازه کش دست حالات بشار الاسد پیدا بی ایدی بشار الاسد و دست حالات واسه هزت کرد و ایدی نشید وان همی برای شریفه کتنش برای چندشی مجبور بیل دست دبرت کردا پاش کشید کرداجی به چنده نه هم دجی بشار شر کرد چونکه شولی کردانیه تو دشی بشار اسد شریف کی و همجی دجی چلانه کشانه که تنه گوته وی چارچو ویدم ده خواستم با فت خوکن و اگر تو سعیش چه تاثیر چه ایده که واسه باجرت کرداشی نکرد اما ده خواستم با فت خود که وی چارچو ویده اف هل بجارتنا هیراسی هم راستی تشتکه گله باشه راستی معنای چنه کو بله سیاست کم شیوه که گله که ساخلم شیوه که گله که سردمانه ما خو گله جارم ایدیدی ما 5 سال دروش میگرا که بله برو خواندنا صدام و بو ایده که صدام باش دیمایی که به امریکا مثلا هات صدام رو خواند اما بس منه یعنی خوب بشار شانید کردادانی نبیت رو خواندن بشار دبیتن مثلا عندك دولت هبن مثلا امریکا گشنه هر اولانی و هر نهات را خلقی بوچی کرد شرید گل بشار اسد ناکن ما بس تو انا بيكو بشار اسد بروخي يعني كردا بري هنجيت زاني كودي روجا افرو كهيتن يعني بشار اسد نارابيت بل كودي اتفاق هنا كرن كو بشار اسد بقوتر لي بيت نمونا بيجي تسليم كما حلب بيشي وصا والله انا مثلا گشنه امریکا ترکیه خود گشنه باوری کو دولت دوستینه گله باش گل حکومت سوریه بی دست پیکا شبارا بهار عربی دجات یو کر و گود بید بروخید بس واسه از که گود اول لیبیا چی به اول تونس چی به دوباره بید لبیره بس معادله واسانات گورین امریکا ترکیه جا تنات که بشار الاسد مین بس وی چنده کو اوی ازمون امریکا کردا در اختی شناف بدن برای من دوید هم یعنی بخوش بین کو تشتکی واسه کرد بکن هم لبیره هم روش حالات کردستان هم جباکور هم باشور دبید کرد بی چارچوبه نسعی کنه کدوم ما چراسی ما چه برجواندی حزبی جی و کسوکی جی گروش آوانی نه از حس کم چه آمریکا روش آواب سر کوید واسه باشور سر کوید واسه باکور سر کوید ما جایی که کدام از حس کم سر کوید اگر وقتی ما چه ما بستید واسه پشنین کد بشین پیوا جناب تادیمای چون کدایمه برف دیمایی که بچو ولاس حس کم هر کردک تراسی اوا ما گنگش سر کردی بیکو هیچ برجوانده که خوی حزبی دانی تا پیش چاوت خو تنه برجوانده کردی دان تا برسینگه خو تماشای کرد دیت پارچه کردستان بگه تو راستش یوجی درگه که بو سرکفتنا کردان و از داخل سرکفتنه بوده و بو برنامه تد کم زور سپاس میفهم بوی گلمه ما مستعب بوره ما ابروکه دمه تگرد زور سپاس بله بینران زور سپاس کوهین بینری مبون من دیتن بیجمه هوای بارس کو صبح
صباحی آنهی خود ایوارا بادینان دیا تایبت بیتن بوارگرتن پیوندی هوا هر سرنج و تبینیه که هوا بیتن سر ایوارا بادینان سر من بخو چنکو پیشکش کار برنامه ما ام دی خدمت جناب هوا همیا کین و زور سپاس کو هین بینرین مبون دمکی خوش